Thanai have a video quick jibambo at Chinamai Kamatuna to Krista Zangasunio Jutaukaye. Kudun Moanga in Yumakem Sam Hanibo, Latbam Yosai Christian family, Tibolanga Imakem, Tum Kanye, family, Kikun Tuja Aludin Bitinga, now Pubam Raboy, now Puibam Raboy, Panama Dong Bam Raboy. Now Pui now Pu, Kadi Panama Nukang, Aruang Lojo, Siki Kat Angalung Aruang has the family, Tuja, Kuway Tibo Alusi, Tudi Christian Tuja. Alu din mi tu sai malapa kami boy pasuk perip ke babo pazan mi boy tu basi ira din khai ni jenga sunyo Christian family nang I pasang pling bo Christian family tu lenga sunyo Christian tu bo paramba hasi nang isi masanju sira leng pegeng mame Acts 11:26 ga alu nu fu sai Acts chapter 11 verse 26 ga hati za Antioch tu jo kubo pa bam nga hai si rai tu bo tu jo Christian tu bo go lat bam hai si lat ke nga si appear ka thibo alinu ngawe saudu kumilo tu sai Krista ho mai tu kang hai si to kumi boy de kam bi jo plito Christian tu kumilo tu sai Krista ho mai tu kang hai si ne Krista sai sui tu lui jo plio se suye Krista sa mazaye Krista to lung sa ye Krista ne kam lo ti bo hina plio kame Krista go lung ha jo plio mazai jo imitator ka thio jo plio ha si ha che lungi te bose anu si ti bose nga song keng mai no kang ni pligo lung phi khai tinga poliu ha sira Christian mai de kan no sa Krista sa sui mai no kang e ti ja mathak kai mi bose ali no ngawe dana ali Liangmai ruanga ida Christian mai ti din mam tadi Christian go ki khunne ti din mam tadi ki khuna se ali study thi wang tinga Krista ka ha bo ki khun keng kha ba mai ti bo ti sai de ti jo pliu ha se pachang plimo Christian family lo Pazan ronange Krista ka habo ki kun keng hajiba me ti basi aliusi jenga sunyo nang Christian family tune ti sai number 1 hu mai do kang jo nang hu mai do kang si kum jo nang Krista to masena lem pegeng me Krista sa mazara lem pegeng me Krista ne tak khai bo bang nang tak lem pegeng me Krista go imitator thi jo nang lung la lenga sunyo pegeng ba me ti basi idin khai ni hajan thanai palang sum thi jo I haja Christian ki kun hin nan mangai ma jo maning tau jo bam rabo pelang sung edin khane number 1 ga Christian ki kun mai hinna ni mening taro basi Christian ki kun ha si tingwang lun sie ti edin khane image of God Krista go lulung sie tingwang go lun sie ali mai di tingwang tong ngam tai ma ke ali mek ni tu di Christian mai dong kang ha si no Christian ki kun ga khanyu kha to lung sa ju khanyu kha to go khanyu kha tong kha ju ka wi bo lulung ha si lungi bitinga mai dong kang ha si no fui kha biting o poliura Christian mai dong kang e ti ja tingwang ju jana si ki khun ga sune phung bdi lang keng khaji ba me John MacArthur ate dine father mother and child is a reflection of threefold nature of God tu dine ki khun ga sune tingwang go hati ja nature si ngau pat le mai no ka nga sina tingwang si de ti lo tu se family ga se mai no ka ngau pat lu wi ti se dinne jenga so Christian family se maning mala pa ja lo mulung se ma ke plamra Krista go lun lung ha se alu lung du ju bam we ti se idin khai ni number 2 go ne sai Christian ki kun ga su wang ra bo society go tiang di masa bo pa bam me ti idin khai ni taliu bo bam me ti idin khai ni John MacArthur ne ate dilane family is the foundation for all other social structure tu dinne katambo society we the lenga sunyo family has a we leng begeng me Christian family has sunyo society we the leng sa leng ba me samai keng kan I aliu go sir sai aliu go leader sai aliu go society sai ja aliu community has a sai blame keng khajo pi bo ba me tu di sibo has is church sa de kami sa lo family sa ba denga sunyo aliu go society dek di jo sa lo Christian family sa ba denga sunyo aliugo hatjam aliugo kilwa ha se dekam ju sajlo ju sai Christian family no kamra bo role ha se aliu mathen mui tami benga sunyo society ga lungma bo lungmeng bo kabwa bo hatja keng kha wangmi bo se aliu ngawe se jenga sunyo Christian ki khun tu mi sai Krista ne pi lung khai lo jo Krista cha ma jai jo Krista go lulung ha so ma sen ju lung bo mai kadi wang ra bo tiang di kedi bo church ga wang solo tingwang leng bam solo kedi pri go leng bam solo saki ga sunyo family ga sunyo masabu ba me ti bose apui pi mai mangai mi to ke se jenga sunyo nana wi da leng ha ja family ga pekeng ba me ti bose kati khal pekeng ba me ti bose idin khani last kan sai family ha se ha ja Krista khadi Christian mai go jeng din testimony ti woi to idin khani Charles writing it to the name what happened within a family can be a powerful testimony to the glory of God to the name
kỳ khún hay si chun chăm ju Krista tu si ju Krista leng jenga so lung khai ba kỳ khún thu mi sai mai no kan yo ni kỳ khún to phi khai tinga o hai da Krista sai sui ba kỳ khún ni ti ba si mai no ngau pa mi ra ba si leng jenga so nang i lung khai ji ba boy ti ba si thanai inu challenge chu khai ni kadi pri tingwang yo dam khai lo ba sai family kỳ khún ha si tingwang yo don chu khai mi boy they can leng to glorify him pazu pazan kamadir lenga sunyo pekendi mo dur lenga sunyo kadi Krista ko picture ha se family ga display thi lenga sunyo panyo dam khami boy tibasi alinu si jenga sunyo Christian family to me to say Krista ko ko bo display thi leng ali pegen me Krista to lungsa jo Krista sai sui jo Krista no ali do kati khai bo role ha se papui piu mai do kang kadi pana ba do kang ali mathen mui jo mathen lenga sunyo pegen ba me tibasi idin khai ni hataja Ephesians chapter 5 verse 22-23 ga hataja Krista hai si phomling go papi kadi ki khun go papi ha si hataja husband papiu hai si niwe te base din mo kom ja aludi Krista ne pi khai ma role si ali piu ma di mathen mui jo mathen na pegeng ma me ali pui di mathen mui jo mathen na pegeng ma me ali na ma no kan di mathen mui jo mathen na leng pegeng ma me ti bu ira challenge jo khai ni Paul ne 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ga atu dimi bugum ja be imitator of me as I am of Christ tu dim ko ja Christian pui piu khat thimi sai pana ma dong kang to ha cha nang di ide tu din ngam bo pui piu khat thyo len be me I pa piu khat jo anau yo nang atum ma zai lo ta kan no sai I Krista tu ma zai boy ja anau yo atum ma zai lo anna yo atum ma zai lo ka phe ma dong kang atum ma zai lo ta kan no sai I Krista kring bo rawang tu ma zai bo piu I se jeng so atum ma zai lo ti bo ha se exemplary life ka thibo ki khun thyo leng pegeng ame tu idin khaine samai keng kan ira jaw sa boy anam to ka akum tu sak to lo ja ira samai sa boy akum tu samai sa to lo tu encourage samai keng khame tu di sikomo ki khun hai sinora wa kam di Krista go lo lung mo du ngam lage Krista go chunwer ka lung khai ngam lage tingwang go thoidam di daw lage jenga sunu Christian family ti mi sai klu hu mai du ngam ko Krista sai suibo ki khun Krista to lungsa bo ki khun Krista go imitator Krista to mazai bo ki khun khat ri lung mi sai nang I se pachang pling bo Christian family thumi boy tu se idin khai ni chu khai je ba mai king khai je ba mai thiu na diga tingwang ne thodam ka di bo bi khai bo thumi lo khade aliwa si chari ka ngamo ki khun Christian ki khun khat khat jo lung bo thumi lo tu se kanam ga din khai ni thank you de